Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. Pini thang ni phaing kor troxiarni ASDC Ratcharia Songotompen amithang sa hemalong non kewangji aningkan MP kiligalong ASDC President Chandrakanta Terangta BJP Ratcharia Songolong Chipok Dunsi MP ticket hangdunta thekpsi news channel along keklang laso puthak ahok kalipsi lamthi chipaklang thu lapen jong sikomatni lasonalam kepache thangabang ASDC Songolong do puloti kachiniarnia matsi songpen sorploji lapen nili le jongsi chipok dunji puloti chingki chithan sarsi chiparai ponji pusi ningje pon lasia prangpenta do thipji nonta do thipji pusi ningje news text report Karbinglong News. KSA was president to get same topics and get SDC standing with Barlo atau workers union SDC was labor cell which has dalam dia bangke lakukan lo ini yang kita sendiri tu ini lah masuk press conference si bangke Patumi 26 to 2023 ada berita tu Malong News 24/7 ada keklang aku tak ingin kum parti apa nang buat diri mereka malu soal kalau terak buat parti tambahan tu mengkewang di general MP election so aku tak candidate BJP ben mau masih pita hai so aku tak si alang itu mungkin pandang tadi di SS lo langdam pen kapre kemata mama si candidate mantah aja lah so kita tunjuk lo jadi gue sudah elventeron deposit tiket long nangima jontorong deposit tiket long nangima dorong singteron deposit tiket long nangima BJP tiket deposit pinangima surjorong pak tanda kalau menang apa so isi cuti do sita apsi bangke ni puri depo nili tumalla alamang kele an bangke laso si bangke lo abare HDM minister korse imti lape ASDC asongja sondokanto tera afanta MP election afrang BJP dunjuita the kusi lang tang lo pulo lasi latu dun tujui pulo tupte latunta MP tiket namji puke hangbe puke heklo lano lang Nasaran itu kona basis kona ne popular ni sini. Masih so bangke ni tu deh mungkin ke top ten baseless. Atila bangke prior facts information thango lipin pensi ni tu melason bangke. Ab dijela tak dijela kecok. Tani ke SDC president SDC president untuk parti host itu mana BJP abidat kau lamati alu jikil bang jadi tu pulau lah bang ke ASDC ke help udah cini lo Reliance Glass deh since 1986 hempre kita betul master kita tunjuk somong up down tu kira ke high dulu jatuh lo kata sistem kita lagi tu lokal kita चाहिए ना लसी maybe politically or organizationally weak but morally strong lasso भाषा नहीं लेतुम इसी बंगे हेम्प्रे उठाकर तो बंगे सॉन्ग हो हिनी बंगे border पे लंगो others democratic issues मुखा मिलन अंगो लाहे तमें लेतुम ऐसे ही पे अपॉन लेतुम program तनुचुम ला ऐसे कोना पे तो ना था लोने कोना पे तो किल दाम ने इंसूसन में कोलक kan lasso बंगे लेतुम हिन बंगे चौक Dami, jadi condemn dia tak? I respect. Tapi media pan ke 4 pillars lo, hambang kado beta respect ni. Aman TV. Inilah Prime Minister, inilah Home Minister, inilah MP le press
kita me sa ko siang ha media bangke atila bangke media is a bridge between government and the general public raso mo bridge ko lasi la kaita nili tunge matha bangke prayas ko te media ko te kaita impartiality ko impartiality do nako la sobang tame usama to bhan na ko la sobang clarify na la so bangke baseless lo la pen sebenarnya itu sudah mau terkait cipuna kau TRP bancot propaganda bancot lo kita punya mana akhirnya orang media tu pun no terkait tentang apa kaya itu sama orang isi TRP ya competition dalam tu kau mana amat ini tu mana kan ke nang institusi nak ke la son la si la sopan ke moral la pasal responsibility bagi anak ujian la dak ini tu kudai bang ke masuk clarification apa tak lo jom si ASDC yang bong mami jom si kining je tu pulau tang tek nak pelan pina amat di parti pun dui nomor bang ke ni metha mas sono kalau terang patung si kepada antur penang pen kining je pen yang sila pusam nane nampak pelan pulau tang tadi bang ke ni moral responsibility tu I will present from the party artinya bang ke party discipline pulang tu party long jingai pin pen lele pin na cuma Finland, matang kandidat kone, usulan kone, langsung bangkit itu menelepin orang antar. Alhamdulillah, langsung bangkit clarify lo, langsung bangkit baseless lo, usi udah ngomong ko bangkit. Akhirnya ini tidak, yang sudah mer asalnya siapa yang si, mungkin bangkit ini langsung kayak itu si support ko kita me, SBGP lo si cok ko kita me, bah presiden ya presiden tu declare lo, yang si tidak, yang si, dia kini lah usulan tu, mungkin bangkit ini langsung bangkit plan dulu, yes. BJP long group ni mulu lasop opinion tu opinion si kaningjet do pulo tam te evident to paklang ni moral responsibility ni jingan ko lasop bangke ni training tapi pe thang pe request in future ka semer bangke no pini pen non election ang lasa da bangke la puso ASDC aputha lang urpon ni pon bangke without prior facts no letinga bangke ninja jadi kami matok telesi kami media tu banyak kami dan nil tu mengimpan cordial request Meghalaya State Arlotami MLA election insam jenpen pechun ponlo pining surihinira inquire kathom thang ni phai inquire troxia ni Meghalaya State Arlotami MLA election insam jenpen pechun ponlo halapu Meghalaya State Arlopusitame MLA election along BJP aphante NPPC haiji puta Meghalaya State Arlo khasiara ratum jongpon Meghalaya State Arlo election ke Karbi Anglong pen thangnat cherabdundi bonsitame kedam tanga por hot longria hoyalam ke give and take police si polam tong chikroi de loma pota aduya hoy ke doatum kamathapon manghu mangramasunsi do Meghalaya State Arlo pen Karbi Anglong district jasimet pet Meghalaya State hoy lake West Karbi Anglong district hanlo kedam tanga por hot pinangan halapu Meghalaya State Arlo pen Block 1, Block 2 po alam suluk sodakatumon nangke jab jiangring do bonsitame pini ni phai engkora troxy thang surhini ra engkora kathong West Karbi Anglong pen Riphoi district Mahati constituency lapen Jantia Hills district aro pinangan suri ward ke jogdun aningarong chipi dun rentia sonsi thekdon longlo tangtela sopathak Karbi Anglong district council KAC pen tong towar ke thupidun loma pota jongpon mimi kidam tang MLA Rup Singh Teron alangli sitame pherangke athengno ningjelo Karbi Anglong district pen Meghalaya State aro wot chokdonang nelo lapen ing tonang popudera phitame ningji nakasonsi piniani theklonglo lapuson jongsi kewang jilangani tame ang hap thowang lang pulote longrike ki konji komentulone puta hawararatum kapherepon dotanglo pini Meghalaya State aro MLA election ki jok arani aduya hoyalong suluk sodak dokokna pura law and order atum tami ulukunchi police IC lapen hawang police game IC additional SP hambranatum chitong donsi ki jok daman aphantami ingsam jinpen towar pajir ponlo news text report Karbi Anglong news Ahutolia Karbi arata kisongalam chini si puthot
ASDC a party atum pen jakong che phiramai kang nipon lakha kretrok nomiti constituency ke palo jasimet ahoy aduyalong kido karbiarat jasimet ahutoliarat akido ke thak lapen akiduk akisungalam chinisi ASDC a party atum pen pini jakong che phiramai kang nipon bangso mai long ASDC a party along pen central committee atum chetongdun lapen ahutolia rada tuma phan non nangkeleji MP election bangki ASDC a party atuma phan si pe highway nang popusi rada thengno lamthi jaipot lapen ahutolia rada tum sitami kachidon du nang thek chipeklang pot lapen ahutolia rada tuma kesungalam sitami pherang ke karju hut kisungalam thi kupipima alam nang pachini dun phuloni penaroning tikathar Karbianglong News